ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi hakerdob ying jongpi Haka arpau trek unok pra arjap sao kaseng Voice of the People Party kelapit itu pajba ya ki saungut ki kertong ki ban ya aireng haka election MDC ke banlong hau benai rempang arjap pesan na ki South Lee constituency ki bahapo West but Eastern West Castles district ya kini ki kertong lapin itu pajba haka jingalang ke banlong hamairang kini ki kertong ki baka VPP kelapit itu ki kentop uba John Jeffrey besayomoit na mairang nong klau uba Powell Soklet na Paryong Mau Rashan uba Birbo Riang Tem na Motion Road bat uba Bini Roy Elingkoi na Rambrai Jerngam constituency. Hak ni kesengilai dan lang chairman ke State Election Committee Dr. Kara Chen kumju ru Presiden Rangba jangan ni keseng uba Arden bila bersayamai. Om ji don bi seng san patai kiban shim ne ka sinjam bangon ban pinipu hak ma upat ba ya kita di kertong kibani ni resei ni wan ni ban sei ni di Rangba kita kunjungan berada di Syekri, ya upai ba, lima the voice of the people party. Lagalong di constituency di Jongki, lagalong di Dongdapan di Jongki, lagalong di Ri pada Jatri. Riuran ba, kita kunjungan berada di Syekri, ya ke Jatri dan linti pada Norin juga voice of the people party. Ni katayo, ya ledak ni sedang napok Smith, haga karakter, haga bangi na penitu. Yaitu di ketona East Castles pada Shwang City. Nanti menghadiri ini lawan Hapua Giant Hills. Haga kapra berek. Banpin itu yaitu ketona Alphaingot Kimerikun nak hande po JHDC. Ban mentangi wan hangi nak bagi ke atli ke district. Ban itu ke sawut. Ko kipata nyerjak banpin itu. Bani kuamu pata untuk bagani ini jime kabacamai kejuni. Ni kualu pada susu bakat manginang ya nanti kata kita kenal air ke Indonesia kata kepati kenal klaim kenal nyopo kata kijinge kenal ni mungkin orang juga voice of the people party ina kuat nama kata lawa balik ni ke AKI kebecaman balik ni ke AKI kami mismo tikna hot ban buru yaki ki kendon ki ban pernah bala kan dulu ke cimpambian lesi ke cimpambian ke sini ke nomor lesi ke cima ila pernah lupa kila jira namar ban yukwa bakum ke parti min fi ya ki papa ko ki papa ni namar ban ni community bagai cimi jo voice of the people party kalau ke gentleman ya ke chat beri ke sini bagani ke gentleman kan long tang shipo ngendang hakan jahat linti nang ni syakma